Dobrodošli u moj dom. Danas za vas spremam grah by Mali Kuzma. Za to su nam potrebni obični sastojci, to su mrkva, češnjak, luk, slatka paprika, papar, kobasica, vegeta, grah, sol, ljute papričice i feferoni. Ja koristim dvije vrste graha, to je bijeli i šareni. Prije nego što ga stavljamo kuhat, oprali smo ga u hladnoj vodi i sad ćemo ga staviti kuhat. Ostavimo jedno 15 minuta da se kuha, a za to vrijeme ćemo mi nasjeckati mrkvu i luk. Nakon što smo nasjeckali luk i mrkvu, možete to napraviti u sjeckalici, ali grah Malog Kuzme voli da bude sve ručno. Nakon toga na malo ulja stavimo mrkvu i luk. Posolimo i dinstamo dok povrće ne omekša. Nakon 15 minuta grah skinemo sa vatre i izlijemo vodu u kojoj se do tad kuhao. Grah vratimo nazad u lonac, ulijemo novu vodu, lijepo je dobilo boju i omekšalo. I nakon toga grah vraćamo nazad na vatru i polako možemo dodavati ostale sastojke, luk i mrkvu koje smo omekšali na vatri. Sada možemo krenuti sa dodavanjem začina. Najprije ćemo dodati češnjak, sitno nasjeckan. Možemo staviti jedan feferon kojeg ja isto nasjeckam da pusti sok. Stavimo malo soli, malo vegete, sušene ljute papričice. Za početak stavim uvijek 2 komada, pa poslije možemo uvijek još dodati papra, ljevenak, malo crvene slatke paprike i koncentrat rajčice, otprilike pola velike jušne žlice. Kada smo to sve napravili, promiješamo, stavimo jedan lovorov list, može i 2. I sada na red dolazi tajni sastojak, talijanska mješavina začina, 4. Stvarno jedna divna mješavina začina, daje jedan poseban okus. Kada smo stavili sve začine, smanjimo vatru, pokrijemo da se kuha sljedećih sat vremena. Nakon nekih 45 minuta vrijeme je za slavonsku slaninu i kobasice. I nastavljamo kuhat sljedećih 45 minuta na laganoj vatri. I nakon 2 sata došli smo do kraja, vrijeme je da završimo naš grah. Napravit ćemo zapršku, znači na malo ulja stavimo malo crvene paprike, brašna i sve to lijepo na vatri propržimo dok ne dobijemo zlatno smeđu boju. Možemo uzeti malo juhe iz graha koji se kuhaju, vidite predivno izgleda. Dok ne dobi zlatno smeđu boju, kad smo to dobili, to lijepo ubacimo u grah. I ostavimo još 10 minuta da se prokuha i zgusne. Grah je gotov, možemo vatru ugasiti i svima vam želimo dobar tek. Ajde reci dobar tek. Dobar tek.